Il-Partit Nazzjonalista tenna li Malta hija marida. Fiż-żurrieq qabel Bernard Grech intasel biex jitkellem l-Europarlamentari Nazzjonalista David Casa li jagħmel diskors negattiv u diviżiv. Marda li għandu pajjiżna mhux se tkun faċli ħbib tiegħi illi noħorġu minna din il-marda jekk jaqpa' il-Gvern tal-Partit Laburista fil-Gvern. Bil-kap nazzjonalista warah japprova dak kollu li qiegħed jgħid David Casa wera wkoll l-ankri li waħlu lill-Partit Nazzjonalista fil-passat. X'hekk kallimni dan il-partit, hekk kalmuni Edifenek Adami u Lorenz Gonzi. Ma setax jonqos li David Casa jsemmi u jsellem minn fuq il-palk lid-deputati tal-establishment nazzjonalista u lill-ex kap nazzjonalista Simon Busuttil. Irrid insellmilhom minnaw il-Jason Azzopardi, il-Kela Kwelina, il-Beppe Fenek Adami u l-Simon Busuttil.